svima! Treći put da snimam ovaj video jer izuzetno je teško govoriti o sebi. Međutim, mislim da je već mi i sunce zaći koliko puta snimam ovaj video. Međutim, mislim da su ovakvi videi dosta važni, da su motivirajući i inspirativni i molim vas da ga shvatite na taj način. Ovo nije video hvalite me usta moja, nego jednostavno video u kojem želim podijeliti s vama neke osobine za koje znam sigurno da su učinile razliku u mome uspjehu na fakultetu. Kao što znate, ja sam dobitnik dekanove i rektorove nagrade, najbolji student svih 5 godina svog fakulteta, tako da neke stvari jednostavno su činjenice. Dakle, neke stvari, neke osobine koje imaš, znaš da su ti pomogle da dođeš do tog izvjesnog uspjeha. Ja uvijek kažem da me fakultet jako puno oblikovao kao osobu i učinio osobom kakva sam danas, zato što ja na fakultetu i danas i ja u srednjoj školi ili prije nismo dvije iste osobe. U srednjoj školi ja sam bila poprilično kampanjac, poprilično radi u zadnji čas, poprilično opuštena, ništa me pretjerano nije interesiralo, jednostavno to je tako, to je pubertet i eto, ja sam bila apsolutno takva, međutim na fakultetu sam zaista sazrela i odrasla u osobu kakva sam danas i dalje se nastavljam razvijati danas. Tako da one osobine koje sam tamo stekla, ja ću ih danas podijeliti sa vama i voljela bih kada bi vas to onako barem na mali način motiviralo, inspiriralo. Možda se prepoznate u nekima, sigurno ćete se prepoznati u nekima, a možda neke onako osvijestite da biste na njima mogli poraditi ako vidite da negdje kiksate ili slično. Tako da eto, uzmite ovaj video kao jedan dobronamjeran savjet, odnosno dobronamjerno dijeljenje iskustva, pa vi onda od njega ponesite ono što smatrate da je za vas najbolje. A sada idemo na 10 osobina koje su me učinile uspješnom na fakultetu. Pod broj 1, nešto što mi je odmah palo na pamet kad sam promišljala o tome što ću vam reći u ovom videu i kad sam se vraćala unatrag kakva sam ja to bila, to je osobina tempiranosti. Dakle, pozitivno ili ne, mislim da je za vrijeme fakulteta ova osobina bila izuzetno korisna, dok recimo sada kada baratam sa puno više obaveza, vjerujte mi, ako mislite da je na fakultetu puno obaveza, čekajte da dođete u poslovni svijet, još ako odlučite nešto ovako sa strane napraviti, onda vas tek čeka brdo obveza. Međutim, na fakultetu je tempiranost bila strašno dobra osobina, zato što kod mene jednostavno nije bilo kašnjenja. Ne u smislu kašnjenja kao kašnjenja na predavanje, nego u smislu kašnjenja u smislu poštivanja rokova. Dakle, apsolutno nema šanse da bih si ja bila priuštila da nešto radim u posljednji čas. Nema šanse. Zašto? To nije nešto, sve ovo što sam ja danas je došlo spontano. Nije to da sam ja rekla, sad sam na fakultetu, sad ću biti tempirana. Ne. Jednostavno sam prepoznala da ako nešto radim u zadnji čas ili ostavim neki ispit za zadnja 2 dana ili ako seminar pišem večer prije, da to u meni izaziva strašnu nervozu, napetost, strah i anksioznost i sve one negativne emocije koje možeš osjećati. Da bih to izbjegla, prirodno, ja sam počela uviđati prednosti te organizacije i počela sam sve raditi puno prije i zapravo dan, dva prije tog nekog roka ispita odmarati i opuštati. I to je činilo čuda za mene. Tempiranost je bilo nešto što sam uspjela prebaciti i na svoje prijatelje, tako da kada bismo radili skripte, moje prijateljice su zaista ulovile tempo i same su imale tu osobinu u sebi i nekako smo se našle. Zato je jako važno naći grupu koja te podržava i koja te razumije, jer ne bi svi mogli na taj način raditi sa mnom, apsolutno ne. Probali su pa su rekli nije ovo za mene, ja ću učiti dan prije i to je u redu. Tako da smo se uskladile i zaista tu tempiranost dovele do vrhunske razine. Naše skripte su bile gotove u 2 dana, imali smo još 7 dana za učenje. Naši seminari su bili gotovi 5 dana prije roka, imali smo 5 dana za uvježbavanje prezentiranja. Tako da tempiranost je nešto što ako vam mogu savjetovati nešto, mislim da je to nešto na čemu je jako dobro raditi ako ta osobina recimo nije zastupljena još uvijek u vama. Pod broj 2, odgovornost. To je nešto što ide ruku pod ruku s tempiranošću zato što ja ne bih tempirala na taj način svoje rokove i sama sebe, svoj rad, da nisam osjećala odgovornost prema tim zadacima koji me čekaju. Da sam ja bila, baš me briga za to, napravit ću to kad stignem, prošla ili ne prošla svejedno, onda bih vjerojatno
ne bih na taj način radila. Međutim, imala sam strašnu odgovornost prema svim zadacima, prema svim ljudima, prema svim rokovima. Jednostavno to je moralo biti napravljeno na razini ili nikako. Dakle, to je jedna osobina, dakle ja jesam bila poprilično, najbolji izraz kojeg trenutno mogu naći je uštogljena. Međutim, ja sam zaista bila otvorena i vesela i bilo je to sve super, ali kada je došlo do situacije da treba nešto odraditi, onda se to moralo odraditi na razini ili nikako. Eto, pa vi sad protumačite kako želite. I dan danas je to tako. Pod broj 3, poštovanje. Imala sam strašno veliko poštovanje prema sebi kao prvo, prema ljudima, prema profesorima, kolegama, prema predmetu, prema instituciji. To je nešto što nosim u sebi od samog početka. Dakle, to nije sada, to nije bilo na fakultetu, to je bilo još od prije. Uvijek sam znala gdje se nalazim i kako se odnositi prema toj osobi, prema tom predmetu ili prema toj instituciji, dok sam u njoj. Dakle, poštovanje je bilo, to sve ove osobine idu ruku pod ruku. Odgovornost i tempiranost zapravo proizlazi iz poštovanja prema tome. U konačnici poštovanje prema sebi, jer ako sam upisala taj fakultet, onda bih zaista ne poštivala samo sebe kada ne bi dala sve od sebe da zaista završim to onako kako treba. Naravno, postoje 100 drugih čimbenika, ali moje je da dam 100% od sebe, dakle sve što mogu, čisto da ispoštujem svoju odluku da studiram i da provodim svoje vrijeme na toj instituciji. Pod broj 4, tvrdoglavost. Nešto što je bilo odlično na fakultetu opet, međutim danas u poslovnom životu malo manje. Ok, na fakultetu tvrdoglavost je bila više u smislu dakle ono što sam vam upravo sada rekla, moram to napraviti korektno, kako treba, moram dati sve od sebe, jednostavno ili ovako ili nikako. Ako sam imala neku fantastičnu ideju, moram priznati, kada je bio neki grupni rad, ako sam znala da imam neku fantastičnu ideju, onda bih ju pokušala na neki način pogurati i bilo bi mi vrlo teško, dakle, ako to ne bi prošlo. Međutim, zaista, ako je bila ideja dobra, onda su svi prepoznali da je dobra ideja. Stvarno sam imala ekipu na fakultetu, ne da fantastičnu, nego prva liga, stvarno. Dakle, znali smo cijeniti i poštovati jedan drugoga, uvažili bi svačije mišljenje. Međutim, tvrdoglavost u smislu da ako bi primila tuđu skriptu, ja bi ju morala prilagoditi sebi, ja bi morala dati svoj neki pečat. Jednostavno, ili tako ili nikako, u mom svijetu. Dakle, ja sam ili radila na ovaj način, ili jednostavno fleksibilnost je bila malo problem kod mene. Danas moram trenirati fleksibilnost jako puno, zato što baratam sa jako puno poslova i obveza i jednostavno moram znati da nekad nešto stignem, nekad nešto ne, nekad bude nešto na jednostavno toj razini, nešto na toj razini i to je u redu. Međutim, na fakultetu tvrdoglavost je zaista bilo nešto što me krasilo. Pod broj 5, evo jedna divna osobina, možda ćete se onako iznenaditi zato što uvijek se pretpostavlja da netko tko postiže nekakav uspjeh, da taj isti uspjeh i ganja. Vjerujte mi od srca najiskrenije da meni dekanova nagrada nije bila ni na kraj pameti, ni rektorova, ni jedna druga nagrada i da ja do zadnjeg časa kada su me nazvali dan prije promocije nisam znala da sam ja dobitnik dekanove nagrade. Jednostavno, apsolutno mi uspjeh kao nagrada, kao fizički nešto što ja dobijem nije bilo bitno. Ja sam zaista iskreno ganjala znanje. Kako to znam? To znam po tome što sam kao prvo svaki zadatak obavljala vrlo odgovorno i sa visokim poštovanjem i na visokoj razini. Dakle, ja sam apsolutno mogla položiti ispit za 2. Idemo dalje. Jednostavno idemo dalje. Međutim, ne. Ja sam zaista htjela uložiti vrijeme da to bude na jednoj visokoj razini. To je jedna onako kvaliteta koja zaista čini razliku između ovih i onih. Isto tako, jako puno vremena sam provodila u knjižnici, doma me čekalo brdo knjiga za ispit, a ja bi recimo popodne provela u knjižnici čitajući nešto što je onako ekstra znanje, dodatna literatura, nešto onako još što mogu naučiti o tome. Jednostavno, ja sam ganjala znanje, a ne uspjeh. Uspjeh kada je došao, zaista mi je bio šok, kažem, dan prije nisam znala.
I zaista je bilo nešto što mi je onako otvorilo oči na neki način, da je cijeli taj trud kojeg nisi osjetio po putu, jer si htio znati više, da se zaista isplatio i da je netko to vidio i da se to zaista cijeni. Pod broj 6 imala sam visoko samopouzdanje u učenju. Ja sam vrlo sramežljiva osoba, u smislu vrlo povučena, dok se ne pripremim onako kako sam ja to zacrtala. Dakle, ako bi uzeli za primjer javno izlaganje, prezentiranje nekog seminara, ja sam na to izlazila kao da znam o tome brda i doline. Dakle, kao da nije postojala osoba koja u tom trenu više o toj temi zna od mene. I to je fantastično. Ako možete doći do te razine, to je nešto što bih vam savjetovala da vježbate od srca. Međutim, tom samopouzdanju prethodili su dani i sati i minute i noći i jutra truda i rada. Dakle, to je nešto što je zaista na neki način, ja sam apsolutno, na te seminare, reći će vam svi, nije postojao seminar gdje mi profesor nije rekao wow, to je stvarno isprezentirano na vrhunskoj razini i dan danas kada imam nekako izlaganje ili bilo što slično, zaista potrudim se, pripremim se i onda od znanja i pripreme, ono što vam uvijek govorim, zapravo proizlazi samopouzdanje. Pod broj 7, detaljnost. Detaljnost vrlo kratko ću objasniti, dakle detaljnost je bilo u smislu da koji god zadatak sam radila, koji god esej, koji god seminar, koju god zadaću, koju god skriptu, ona je bila napravljena na visokoj razini. Ovo nije nikakva lažna skromnost, ja sam u to uložila brdo vremena, brdo truda, uvijek bih dakle to napravila do najsitnijih detalja onako kako treba, čak do te mjere da bih pokušavala o toj zadaći, recimo, razmišljati na jednom višem nivou, dakle ne odraditi zadatak samo da ga odradiš jer postojala je forma, ti ispuniš formu i gotovo. Zaista sam pokušala dati još više od sebe i biti detaljna u tome što radim i zaista to je rezultiralo nekim stvarno dobrim bodovima, stvarno lijepim pohvalama i na taj način te profesor zapamti, na taj način se onako istakneš malo više. Recimo, bila je jedna zadaća, ne znam što je, trebalo je nešto samo nacrtati ili nešto, ja sam to napravila u programu. Dakle, ja sam istražila na koji način se to radi u tom programu, nekom digitalnom, i napravila sam zadatak na jednoj višoj razini, jednu malo detaljniju, jednu kreativnost. Tako da, ako možete, to je onih 110% koji opet čine razliku između onih dobrih i zapravo onih najboljih koji onako daju 110% od sebe. Pod broj 9, organiziranost. O tome neću previše duljiti, cijeli kanal mi je posvećen tome zato što je to nešto što zaista uz metode koje sam pokušavala sama otkriti i sama olakšati učenje, organiziranost je bilo nešto što je meni bilo kao dobar dan. Ja bez notesa, bez planera, bez nikakvi planeri oni koji su već unaprijed napravljeni, dakle prazna bilježnica, ja i moje obveze. Dakle, bez toga nije prolazio dan. To-do lista, one vizualne planere, one tablice, dakle kako god sam znala i umila, kad bi dobila zadatak, on automatski ide na moj raspored. I to ne na način da ostavljam obveze do zadnjeg časa, nego da je 2 dana prije tog roka već sve spremno. Dakle, na toj razini. To je nešto što zaista, ako uzmete išta od ovog videa, uzmite organiziranost, to je nešto čemu sam posvetila kanal i vjerujte mi da čini ogromnu razliku u uspjehu. I za kraj, pod broj 10, imala sam strašno dobro posložene prioritete. Dakle, ja sam imala cijeli život koji se odvijao van fakulteta, međutim u tih 5 godina svi drugi čimbenici, faktori su znali da je fakultet broj 1. Dakle, što god da bilo, kako god bilo, ja sam imala zaista puno ljudi koji su me čekali, koji su na neki... Dobro, ne znam kako da vam sad objasnim bez da odlazim previše u širine, međutim zaista fakultet je meni u tih 5 godina bio jedan i jedini, ništa drugo. Sve drugo je moglo propasti, koliko god grozno zvuči, sve drugo je moglo propasti, ali ja sam naumila studirati i to je nešto što sam ovih 5 godina došla raditi. I sve drugo trenutno je važno, vrlo važno i trudim se za to i
i družim se i radim i sve, dakle sve. Međutim, kada dođe vrijeme za fakultet, onda sve zatvaramo i zapravo radimo za taj prvi prioritet. Danas su se prioriteti ponovno malo promijenili, međutim važno je da u svakom trenutku znate što vam je broj 1. To ne znači da broj 2 volite ili želite manje, to samo znači da je kad dođe situacija biranja, trenutno moram odabrati ovaj broj 1, moram to odraditi, moram to završiti iz poštovanja prema sebi, ok? I onda zapravo mogu sve ostalo posvetiti se zapravo s većom pažnjom. Eto ga, to je to, ne znam koliko traje ovaj video, nadam se da nije 100 godina, nadam se da vam je koristio. Pišite mi koje su to osobine koje vas čine uspješnima, molim vas pohvalite malo sami sebe, dajte si onako malo motivacije i ohrabrenja, a ja se nadam da je ovaj video služio kao isto i za vas. Hvala vam puno na gledanju i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!